aboya ne second home ne ho no say de omodi to je obekọ bia 2022 na Captain Ibrahim Traore ba befa abanwa ne wo Burkina na abrantie baaye no se wo hwe media no mu dia oye diema bebre ama amanfo abepe nasem ono kra na lidi ya oni asimi goita mo ne Abdurrahman mo wo ni je omote omo ho se afedie omo ati Sahel state omo mpe ko asibiem nkrofo ne ti ya within 3 months omo ya omo passport ECOWAS passport na ye 20 years ye democracy for omo de 3 months omo ye ECOWAS omo ye Sahel passport se omo sa ye Sahel trade omo trade amongst omo mfa ne wane bi nko omo gold bibia omo de omo nsa to so omo pesa aban bia beba befa bia konegman nti amanfo ani age se na ade na Africa yentumi nyewe na nanu adai Ibrahim Traore oda bia wona Tuesday ya etwamu omo koye ku omo security minister friend Mamadou Sana and a report to say some terrorists come person be ship presidential palace no omo de fake patrol come be twa ho ahia twaja atum no mahye soldier for omo ne president no maku no na enne toso Tuesday you enne toso 19 say 20 assassination attempts since or by Nkrumah de na in almost 3 years so Nkrumah nya assassination attempts almost 13 and I say Nkrumah de no mpeso omuku no sa bomb nyina omotu bi bo no 13 and we de na say 3 years no 19-20 attempts on his life. Oh remember yes ni faye de kan ho asemi asimi goita aro se check kokoro medal asimi goita ne Mali no ne se goita le se green no and medal ne yeb Niger Chiani Ibrahim ni Chiani and Ibrahim Traore is but Traore now be very popular because on the 7 years young guy on the so na anema oye wo Burkina no say Ghana ne Burkina border no so mo amutwam ho no mo hu immigration border bia waye ho hot say abrochi kwan ne bom 4 na obia ni obetime wura Burkina untua sika momo nti akwa na ya sa anema ne nyina no na obia bi factory de ama ne ho abeda nso kra ye say Mali for dey say gold no so mo je 35%. Traore ndi waje 100%. Na U.S.A for gold mine bi ho wotua 90 million mo no waje ni nyina $90 million waso wato wa nationalize all the gold reserves. Mo na etu so mo nkoton raw gold biem. Na asem kase ni nyina ne se de oye nyina no se ha adwen ha France for France embassy ho no omatum ne France for ni twaka bia first na omojeje omo national budget a omo sika ni nyina omojeje revenue aji so omo de koma France na France for atibia ma omo policy of assimilation ti omo am national money no omo bedi no France for na kire omo se mu bedi sei mu gold uranium yes amode ba ha abrante na twa ni nyina am na babia na omo import nyema power US force Burkina force omo fa ndi agro omo credit free US wa ban se omo nkra force biem free US omo abe omo ntade nti school nkra ntade omo hye nyina no omo pretend wo fie Burkina ho companies na abrante edi na odi bai afedie ku na eba na ano no nkrofo na omo be ye no yesi e pamo omo a yekochi omo omo wura Côte d'Ivoire Ivory Coast na isi no yesi current soldier for no mudi na chi no na former ones no makabom ndize nkrofo na mudi na chi ni nyina ebi fa ne ho plan ompeso mutu no na 2019-20 attempts de na so ma try na akwa no yeso ko mfrene Gandango se Burkina so de adru abe no nti jese bia wotu ne na achi se okọ Hanoi jese kwa me kromaza no moyi no bakanka nyame no hye ne ho wonam kra wudimi chi ano ne nsam nyina adru ititare ho omo anya no ne de afedi America for ababonte that before say America for babonte no nano ye wan ye hu say demonstration bia start of France Burkina for mote France say omo president no mo mpe no na bosha wodi share omo no wani so do mo say na mo kra mu ni ma mu ha ti bosha be ni asem a ye ni so krofo ne de mo mame France protest no pictures omo so omo mpe no omo ye demonstration na soldier for no be free omo say omo mra omo amu ho na nka ni omo meye na ye nte I like that. Soldier for no to nkra omo say
oh we say omani ye cheche timumra na dabi we ye Burkina de France de just a picture meba omo se mumra na mo mfa mo friend say Madisred no meto abai na nim ti protest no kam me Ogadugu na mo men soja barracks no ehwa ana ye ne mu ni nkobo kakra aha omu ni mo hwe buti ni ya otimi se o makotena ho ache kakra ena o macho Ibrahim Traore oye dictator we don't want him sa o se ebisi wo Gaddafi time se Ghana kra bisi Libya omo ti U.S. omo ye demonstrations omo mpe Gaddafi kromofo no so nkasai afisa enti nkrofo ye ko protest na ne so antrende te said de nke o se ye no na omo nya counter protest o Burkina ho omo ti mamu ho ne se mo wo France na mo hu se ya hye ebo na ye ni so omo mra ha na ye hu bo hye no ti mo ntimi ntina ho hu ti Burkina fo ne ye massive protest eno so ankoyi ntutimi sa akwa no krombo fo ne tan na chipa na de etwa wo ye na wotwe ya mu no ku no esiwie ye no US omo army general soldier pani e wo US na ne din ya Michael Langley oye tuntum o patro na da so yi ono ye nua tuntum o hwe ne body akwa no tim se soldier no wadi akodanim post no kosro general Langley papa ine da ho no no ni US top politicians no ma frɛ na koshia Minister of Security ne hwan no asema kwa kache omo ne say the next country also mo invade Burkina patcho video ni live adan ya say gold reserves na e was e boa oman mu hofo no Ibrahim Traore nko ade enriche no ho what they enriche ne ho ye benya nipa bibini aye yusu bibini and omo say papa ne toto na no say omo your investigation patcho ni o brief omo life say gold reserves na wo Burkina no makoye investigation who say Ibrahim Traore one soja fo no kwa na mo ye dey omo de enriche omo ho nti omo US fo no omo pe Burkina fo na sempa okay Ibrahim Traore no of free he oye Burkina fo leader alo de ni chrome gold enriche ne ho nti America fo ba be America fo ne say so wo de boa Burkina fo no omo bo omo ho awi na o de asemu inu abibo se no yentimi nka asem we nya because ye ne omu nyina ye ebohye sure na zachu Burkina fo no say America for da be no mo pay asem say mo do ya na enim because ye gold mu be fa mo na mo de ko na mo te kakra bi abre na papa iba ye no mo wo gold refinery na Traore ko ho no gold ni nyina omo produce bibia wo mo mam ho na no wo visit omo nam say de aye US for na kono ne say akwa no ko ya wo yi gold bars na omo process ya wie no all kind na ojira ho do sere akoya kuye say akoya yewu ka we nyina ka wo ha ba minya video ya ka me mamu hu Burkina fo wie omo gold refinery no na omo wie ye no na Traore akọ no all kind box ti said ye chema wutumi ye no bi na kese all kind say ya ye de awi na ni age na me say no na video no kopie ya US fo no omo ekoti kwukwa ti say omo military general no omo army general no anya akoma omo mpanyimfo no say wo say omo invade Burkina na omo save the country no citizens